January ni somni pali sang ni somni paruk ani he video hianin United States te hianin putram pate hianin an du phot chuan Iran hi khovel me patanga an nuai bo thei zia he video hianin kan ron react don ani US le Iran ten sipai te an ral thuam te le an thil chi sang nei kha he video hianin kan ron khai khinanga informative viewang ale kan react chan ngalang ama sabera kan en tur chu hemi global rank GFP hi he thil hi ani GFP chu global firepower ti na ni maya hemi global firepower ina asoi le aron shil miron shila tumber chu khovela hianin engramin nge sipai nei thaber an military chakber ti ania heta hianin United States khovel pumpuya pakhat na an ni Iran hi chu som paruk na chawan ni mo khatang po khanin US putram pate hianin an du phot chuanin Iran hi khovel atang hianin an noi bo thei ti hi achiang ani ti chuanin US a hianin sipai engzang e omme kan ti chuan tu na hianin 1.38 million an omani an tam rem khop mai US military sipai active personnel tu na sipai atang mek amaro chu Iran a chuanin mi nuai ruksi nga vel omanga report ani ti chuanin reserve personnel heng te po hi United States in nei nga khop mai mi nuai sari singko vel an nei ya Iran chuanin mi nuai thum singa vel chi an nei thung ani henga tang ringot po hianin asipai ngaro katong sol palang soibel lo meang asipai anga po hianin Iran hianin United States hi an phak lo shim ani engma thona te indolong te khatiang mang lo point ni se asipai ngor hi zuk tir lut po ni se United States hianin Iran sipai te chu an kap ne don shim ani ti chon hei defense budget hi en leila United States hianin tu na hianin 1 trillion vel hi an defense budget an da meg an mang meg ani apui rem khop mai 1 trillion mo amaro chu Iran hi chuan in 25 billion chawan mang ani atlem lutuk 1 trillion hi mun lia thenila chumi mun khat vel chu Iran hian an defense budget atan an mang ti na ani United States chu an phak lo le var ti na ani ti chuan in hei combat aircraft in do thona combat aircraft I mean F-22 F-35 kan ti ang chi te heng te hi tuna hianin United States hianin sang thum zathum pariat lai he ai tama neyang nisanin Iran hianin zan hi som nga pathum vela neya United States ina a jet fighter nei shim te po he stealth fighters kan ti ang chi te advanced lutuk kha anni amaro chu Iran te hi chonin jet fighter tlema hlui de ulek to kha an mangani combat aircraft ta po Iran hianin United States hi atluk hlallawani ti chonin bombers kan en leang heng po hi United States hianin bomba thak na ang chi kha za som thum panga lai ani Iran chonin engma nei lo top mai ne United States ina bomber ani larber a thok lai in mu chuan a target in ni lo ti khopiala an soi bomber la om la tok mai B2 stealth bombers kan ti ang chi khan ni kum sang ni som ni panga po khanin Iran nuclear ral thuam beinan khan US khan amang nge ani khamo bombers po United States one in an nei nga chonin hei helicopter hi United States one in sanga zali som ko paruk vel an nei ya Iran chon in za somli panga vel an nei ani heta po hianin an helicopter mang rangot po hianin United States one in Iran hi chu an bei fe thei don ti na ni chonin naval ships in dolong destroyer kan ti ang chi te po khan yang chu hei United States in zali som sari pakhat anei ani Iran hianin som kwa anin nei tamle khop mai naval ships apo tuna aircraft carrier hei hi abon achan chu aircraft carrier te hi chu entinan jet fighter te hi kami aircraft carrier a khanin tam tak khai United States khanin aircraft carrier som pakhat nei a khanin ada thei ani chu i tuipui atang khanin khang aircraft i khang jet fighter te kha kami long lian lutuk atang khanin an thok suak pop mai ani heng te po hi United States chuanin som pakhat lai ani ya Iran chuanin bial anei ani ti chuanin submarines po United States in somruk pakwa vel ani ya Iran hianin paruk khai Iran ta chon ngaihna om lo shrim ada thei ang bera warning lo pek ve vak ba kha Iran chuanin ti thei an nei vak lo ni na lang chuanin tanks kan ti hi mo US chonin sangli zaruk som nga pasari vel an neya Iran chonin sang khat zakwa som ko paruk vel chawa nei boka nei anin nei tam le me heta po chonin nuclear ral thuam hi tuna hianin nuclear ral thuam puitling hi United States hianin sanga zani som sari pasari vel nei anga chuta ni Iran chuanin nuclear ral thuam hi boipui reng ma se hetianga man mai thei tur angkha engma an nei lo ti in news hianin ron report tat mai ani tat mai la mo
nuclear ral thuam an lo nei ruve mai the ama ro chu hriat lawa nuclear ral thuam nei apo Iran hianin United States hi atluk lo hle ani United States khovel rama thil ti thei beran ni an technology in advance ma anin do thona te advance ani ti chuanin Iran elo hi chuanin khatiang thil advance tu kha an nei lawa missile an nei drone ten nei a long tereu te chak tak taka khatiang kal thei te po khan nei chuanin Hezbollah te Houthis te enge popular mobilization units Iraq te po khan nei video masa kan react to kha hemi PMU Iraq chungchang hi mo Trump an ron warning lakani kha this one in Iran hian ballistic missile hian nei tha a chan chu United States hian in Middle East military base sipai mun sang ane hi Iran chodan ka phaveya tin imi Iran hian in Middle East a thopui te mang khanin Iran hian in US kha abei vele thayani amaro chu khang zong kha chu thu thanania hey numbers don't lie and teaching come on numbers don't lie chu wa chuanin heng category sang kan han ena tang hi chuanin Iran hi US hian du phot chuanin khovel me patang hian an nuai bo thei chiang ani ti hi a chiang vieu ani ti chuanin thil dang han en le lokila United States hian in hey flagship special operation unit lar lutuk Navy SEALs bon lutuk ani ho he tiang hi khovel poina an hlau ani chuanin heta hian counter terrorism noya United States chuanin Delta Force Delta Force an nei bokani Delta Force pe hi chun bon le zoi chuanin hei CIA te pon nei boka ani hi chuanin tiang an direct an in do chuang lawa amaro chu CIA enroll na awang hianin ram tam tak ro rel lai sarkar hi alo tlu cheto ani mo chu wa chuanin United States te na hetiang enge team enge elite forces kanti poimo lutuk pol poimo lutuk hei khatianga hei hetiang Delta Force te Navy SEALs sa te pe chuanin sipai pa ngai ang hatia alu ve mai thei lawani mo thua ka that kha ngai thua ka that pi lama hey physically pon an mani po kha an chak turani a chan chu silai te khang zo khan handle vek dona chu van chuanin an physically pon an fit angai ma mo chuanin an thuak te po a that angai ani khatiang kha ani United States and Navy SEALs te ne Iraq khawin an nei hi chu IRGC Quds Force ti te basis paramilitary ti te IRF Special Airborne in takaraban idariani ti te kha Iraq ko cha ngai na am lo Delta Force le Navy SEALs aming han por ngot po khian azamom ngal mai ni mo ole kha heavy ta na kan react thei chu ani video le ai mulai theu da ni